28-28 je konečan rezultat tebe posle 60 minuti, tvoji prvi impresiji. Pa dobro, jedan težak meč, težak nadprevar, imamo Maler, su mnogo povredi, ostavili smo srce na terenu, 7-8 duši što je bilo zdravo i izigrali smo, sprobali smo sve što možemo, 7-6, 6-6, ne znam, na kraju što smo ostali bez atman zadnjih 15 minuti, ama moram da pohvalim Kalifa zadnjih 15-20 minuti, mnogo vražni obrani imaše on i držaše nas na rezultat koga smo gubili 3 razlika i na kraju eto imali smo i zadnji napad, ama možemo da budemo sretni s golem bod za nas i znam deka igrame doma i deka je Vardar sekogaš doma favorit, ama denaska ne befme u takav položaj, ama ostavili smo sve od sebe na terenu i evo, vratilo nam se. Odlično se snajde na desната bekovska pozicija, odsustvo na Krištopans. Ki te gledame li počesto damo? Pa vidi, ne samo ja, za cijela ekipa igrafme 5-1 zona, cijeli nadprevar, što je mnogo teško, mnogo sila i site igrame kada trener saka da igrame site. Igrame jedan za druga, ako fali na nekoj poziciji, jedan igrač drugi ke uskoči i to je snaga na ovaj Vardar, jednaška jaz, drugi odpad, šiši, tako da ne govorim za site i tako Vardar do svega igraše i ke igra tako i u buduće. Srednji nadprevar, povtorno Kielce, međutim ovaj put na gosti. Što možemo da očekujemo od nadprevara? Pa dobro, vidi, realno težak nadprevar, Kielce sekogaš doma je favorit, ima mnogo dobra ekipa, evo vidjeli smo i denaska. Ja samo sakam ako je možno da bar od 5-6 povredeni igrači se bar vrate 2 i mislim da probamo i tamo da idemo na pobjeda, jer Vardar sekogaš ide na pobjeda, ama ke bude mnogo teško.